Engineer John Bosco abemezi ba NRM aba district ya Bweju bashiraho mukorogo kandi bakwasa kandi tuwabe bendera ngakamanyiso ko kumushajika ari kuronda karuru kandi mukorogo ukorirwe ahagombora ya burere aho abatura barukwenda ngo ngutozkurwe habe ngutorerwa ko mwami kasigirezere kasigire yeraba hunka kitembese ngaro ni kwatagari amaka eringa rwaje refu mara chai wanura mu nujagiriyo icya kandi twenda hamashanyarazi mabi amize marungi amashanyarazi obwegese burungi no distance na kandi nabaye imyaka 2-3 yena nitutuyenda ubwebembezi ubundi Engineer John Bosco Kalisa oyesimbere araganiso kusi abantu obuhereza oburimu no kukora enguuto ahabo kuba enguuto za government yahiguru ezo aro ruguto rukurga wizwera nsika nyakashaka nyakabirizi ruguto ryo manifestage president ampire ngungi following the rwakorwa organiza kureba rwakorwa ati mutamuhenda hati twena tutamuhenda ahabo kuba abiro umuntu w'ustorine ngo atwebende tumutambuze aze kutushakira mbona muryesha basaba nabanyabo nanyengiye manifesto mni hame bya Bweju nareba abanwana banje bahera umunsi zendezi nkubasa kwiyabwe akweta nagaruka nareba nanye Kalisa kotagira makancha gona kono manyakora abantu nanye natame binkuza kubakora nkabantu nkomuntu ka government Omugandi omnyishengero kazi wa district ya Rampara Murasimwe agambira abanyarwampara okuronda omwebembezi orukwika higura kabashakira kutari kuronde bendera ahabwo kubatiye rukwiriza ebyabwambiro mu rukagwa bushwere omugombora ya mwezi om district ya Rampara obwabenerondo bushagike ego fraga n'ekikuru munonga kandi mwera bagina mu batera saluti kandi batabishyize konga tukusaha kugabura n'igaki ahabeza fraga n'ekweza niwe muntu wakweza mwena mkigake fraga n'ekweza niwe muntu wakweza oguhona gambira abantu abo ntagarukire nkotine kibina When independent ngagizamu aboko rurwanyi bakakwatamu cyasasa munonga buzo no mayana bagira ngo nyewe om district yona mukasinga parishes azers 13 kandi ubu bushwere kasinga 12 abantu hona hine bamushabire kumaririza yaba yagashiro mu ishengero abantu baseru ya rwetojo ine mizugo mudomo bwito kukafa ine mizugo kuta ariko kwera honorable echekechi biletsu cy'amashanyarazi mubare agamashanyarazi twapagaya agamashanyarazi kubize ujana amashanyarazi aha TV West ni Susan Chelsea na Juliet Chelsea